Veliki pozdrav će ima, evo nešto od mene za tebe i tvoju Raju. Ja se ne brinem, znam šta zaslužujem. Ljudi hladni kao led, duše ledene ko zimi ulice. Ja se ne brinem, znam šta zaslužujem. Bio gladan kao ker, a sada jurim sve, možete da pucate, dušu da mi uzmete, prazne priče slušate, al najgore vidi se. Možete da pucate, dušu da mi uzmete, prazne priče slušate, al najgore vidi se. Kralju moj, znači, legendo, Boga mi, ovo što si uradio je za mene jedna zaista velika stvar. Neizmjerno hvala tebi, brate, na ovom gestu prelijepom. I zaista hvala Bembi koji je, sve ovo omogućio. Hvala mu puno, hvala tebi, brate moj, nemam riječi, znači, bukvalno. Ovo se vidi da je baš bukvalno iz duše učinjeno i to je nešto što se ne može kupiti i zaista je neprocjenjivo. Ti si zaista jedan veliki umjetnik kojeg jako cijenim i zaista te gotivim od prvog dana, od kako sam čuo za tebe, i to preko našeg giganta Nunija na njegovom kanalu, gdje je baš te opisao da si umjetnik i zaista to je jedna riječ koja te stvarno u potpunosti opisuje. I zato, brader si moj, obavezno zapratite našeg brata Dinu Hegića na Instagramu, Ludo Dino Hegić sve malim slovima, i na njegov YouTube kanal Dino Hegić. Svi vrlo dobro znate, svi te volimo, brate moj, na našem kanalu, uvijek si dobrodošao i uvijek ćemo te slušati i uvijek smo te slušali, tako da zaista jedan veliki respekt za tebe i radujemo se novim coverima tvojim i pjesmama i vrlo ćemo rado slušati sve novo što nam ponudiš u narednom periodu. Želim ti puno sreće u tome što radiš i zaista ostao sam, tako reći, bez teksta. I da se na samom kraju zahvalim mom bratu Bembi ili našem bratu Bembi. Ovo što radi za mene jednostavno nema cijenu. Mislim da ni on nije svjestan šta je sve do sad uradio za mene. Tako da, Bemba, brate, ovim putem ti govorim, volite, brat.